inyunguramagambo official. Yes, reka nizere ko rero umeze neza muri gahunda zitandukanye urimo, kandi niba bitanameze neza kabisa pole sana, niko bimera, ubuzima niko buba bumeze. Uyu munsi biracamo, ejo bikanga, mu gitondo bumeze neza, umugoroba ukaza kurangira bitameze neza. Ariko kandi ikizahoraho gihora kivugwa no urukundo rwo ruzahoraho, nubwo twe twaba tutakiriho, abandi bazaza bazakundana. Ngaragariza urukundo rero kuri inyunguramagambo official, kandi subscribe, like, share na comment, hanyuma tubane neza cyane. Tugarutse mu biganiro by'abagabo. Uti no kubera iki? Mu minsi ishize mwumvise umugabo wagize gutya, asanzwe ari umusirikare, hasanzwe ari ingabo y'igihugu, n'abandi baturarira ku nkike kugira ngo tutajya ku nkeke. Hari ukuntu rero bamukorogoshoye, bamukora mu bwonko. Buriya abasivile nabone hatari, aba yikojeje mu kigo, aba yikojeje rwose ku birindiro, abashyizemo teni, yambara imyenda y'akazi, yabafashe bunduki, afashe isiraha rwose, araza arabacucuma, niko twavuga. Ibintu byababaje cyane, bigiteye agahinda n'ubu ngubu, abantu bavuga bati bahabwe ubutabera. Ngo ikaze rero kunyungura amagambo official, nkubwira ko uyu munsi yaburanishijwe. Uti iburanisha rero ryagenze gute? Angaha niho MC Ruganzu nzira kugira ngo mbiguhe neza, nguhidonido wa mugani w'abavandimwe bo hakurya angaha mu busumba birenge cyangwa i Burundi. Uti byagenze gute rero? Urukiko rwa gisirikare rwatangiye kumuburanisha mu ruhame. Urubanza rero ruregwamo Serija Minani Jerive, ukekwaho kurasa abaturage batanu mu karere ka Nyamasheke. Please, arakekwaho, nubwo haba hari wamubonye arasa, ariko arakekwaho kuko wasanga baramwibeshyeho atari we, ntawamenya. Kuri uyu wa kabiri rero nibwo urubanza rwatangiye kubera irushyarara, ni mu murenge wa Karambi aho icyaha cyabereye. Umushinjacyaha rero w'urukiko rwa gisirikare yabwiye urukiko ko Serija Minane uregwa icyaha cy'ubwicanyi ku bushake, kwica bidategetswe n'umukuru, no guhisha ndetse no kuzimiza intwaro ku bushake. Ngira ngo murabona abangaba bose bari bitabiriye uru rubanza rwabereye ku mugaragaro rwose. Nyamugabo rero nawe nguyu hano n'imyenda ye rwose y'akazi, teni aba yambaye, hanyuma bagenzi be bahari nabo baje gukurikira urubanza. Umushinjacyaha nguwo nawe ni umusirikare, birumvikana kuko aburanishwa gisirikare, polisi irahari, abandi bantu rwose bahuduriye baje gukurikirana uru rubanza. Nanjye nahabaye ndabikurikirana cyane, ngira ngo murababona military police n'utugofero twabo dutukura, uhitubona ko ibintu bitaba byoroshye. Sergeant rero Minani yahawe umwanya ngo yisobanure, abanza gusaba imbabazi imiryango yahemukiye, harimo ndetse n'umuryango nyarwanda muri rusange, kuko urumva yaraduhemukiye. Urumva nkatwe abasirikare yadukojeje ibara, ibintu yadukoreye sibyo. Nkatwe abasirikare nubwo jewe nyine ndi saranka nta ranka ngira. Serija Minani rero yavuze ko ibyo yakoze yabitewe nuko yahohotewe bikomeye n'abari bari mu kabari, uhereye kuri nyirako, kuko ngo yaratutswe aranakubitwa. Ibaze kubura umusirikare abantu bakagutuka bakanagukubita, ngo nuko wagiye mu kabari k'abasivile. Yasobanuye ko rero hari abari bazi, hari abazukuri ku byabaye kuko bari bahari, abakaba rero bakwiye kubanza kubazwa byimbitse imvano y'ubwo bwicanyi, kubera ko wamugana umuntu niba yakoze icyaha nk'uko, ntago tugomba guhita twumva ko twamwagiriza ngo nabambwe. Hari ukuntu ushobora gusanga yari yahohotewe cyane. Umushinjacyaha rero yasobanuye urukiko kuregwa ntacyo yakorewe gikomeye cyari gutuma ava mu kabari akajya kwambara impuzankano za gisirikare no kuzana imbunda akarasa abo bari kumwe. Umushinjacyaha yashimangiye ko Serija Minani Jerive yihoreye akoresheje imbaraga z'umurengera. Urumva wa mugani, niba abantu bagukubise cyangwa bagututse ukahita ujya kuzana imbunda, muri bo nta muntu wari ufite imbunda wenda ngo uvuge ngo ni umusirikare mugenzi wawe ufite intwaro ugiye kwirwanaho. Abasivile rero ukabambishamo urusasu,
urumva ko uyu mugabo sinzi uko azabicika ariko ntabenya ashobora no kwisobanura hagakorwa n'amatohoza iperereza wenda rikaba ryagaragaza ko hari ukuntu yakoroherezwa cyangwa se icyaha ntikinamuhame. Buriya iyo umuntu akiri mu rukiko ntawamenya ashobora kuburana ugasanga hatanzwe ubutabera. Ni mu karere rero ka Nyamasheke umusirikare ni naho yasanze abo ngabo bivuga ko yari yabanje no kunywa ariko kwishyura biza kugorana. Nyuma rero amaze kwishyura kugira ngo yasubiye mu kigo aragenda ashyiramo impuzankano yambara imyenda ya gisirikare. Yaragarutse rero bazi ko agiye kwishyura, abanywuhaye inzoga nabo yasanze mu kabari yabishyuye urusasu niko twavuga. Uyu munsi rero akaba yaburanishijwe, ngo ibindi turaza gukomeza tugende tubimenya. Wowe icyo usabwa ni ukubana n'inyunguramagambo official, ariko mu bindi wamenya ni uko ku ya 13 bwo mu Gushyingo nibwo ubuyobozi bw'ingabo bwari bwemeje ko bwataye muri yombi uyu musirikare. RDF rero gatangaza ko yasohotse yavuze ko ingabo z'u Rwanda, iryo tangazo ryavuga ko ingabo z'u Rwanda zibajwe n'ibyago byabereye mu kabari ko mu kagari ka Rusharara mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke, aho Serija Minani Gervais y'imyaka 39 yarakiri na muto akekwa kurasa abantu 5 akabahitana mu rukerera rwo ku ya 13 Gushyingo 2024. RDF rero yataye muri yombi ubukekwa w'icyo cyaha kandi ikavuga ko ifata ingamba zikwiye zo kumukurikirana mu nzira z'amategeko. Icyo gihe baboneyeho no kwihanganisha imiryango y'abiciwe abo bari mu bihe by'agahinda. Nyine musasa yasaba z'ijoro rero kuri uwo munsi nibwo uriya musirikare yari yarashe abantu byari nyuma yo gushwana na nyiri akabari. Andi makuru tuzagenda tuyabamenyesha tumenye ngo urukiko rwanzuye iki, byagenze bite. Ndagushimiye rero, komeza ubane n'inyunguramagambo official. Ahangaha mpazana inkuru z'abagabo gusa, mpazana ibiganiro by'abagabo, nta na rimwe uzumvamo ibiganiro by'abana hano. Niyo mpamvu nkubwira ngo kanda subscribe maze nawe uze mu mubare w'abagabo. Ndagushimiye cyane, nitwa MC Ruganzu.